dan. Pozdravljeni. Novič ponovno pred naša županja. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovana županja občine Ljutomer, magistra Olga Karba, spoštovani gospod Steven Strickland, predstavnik ameriškega veleposlaništva Republike Slovenije, spoštovani gospod Serdar Denis, predstavnik turškega veleposlaništva v Republiki Sloveniji, spoštovana gospa Bojana Skrt, direktorica Zavoda Za in Proti, spoštovani debaterji, debaterke ter njihovi mentorji, mentorice in ostali zbrani gostje. Turnir kot tale ni le priložnost za spodbujanje kritičnega mišljenja, oblikovanje dialoga o aktualnih družbenih vprašanjih in razvijanje aktivnega državljanstva pri mladih, temveč je tudi priložnost za nova spoznanstva in prijateljstva, omogoča spoznavanje drugačnih kulturnih vzorcev in navad, spodbuja učenje tujih jezikov in s tem širi lastna miselna in duhovna obzorja. Želim vam ustvarjalno in kritično razmišljanje, kovanje dobrih argumentov, pravilno retorično izražanje, pa tudi prijetno bivanje in spoznavanje naših krajev, jezika, kulture, tradicije in navad. Hvala lepa. Say your prayers, little one, don't forget my son, to include everyone. I thought you went home with him, keep you free from sin, till the Santa comes. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, exit life, in the night, brain of sand. Iz besed lahko razberemo stanje duha, značaj in voljo govorca, pravi Plutarh. Po jeziku spoznamo modrost, po besedah učenost, uči Biblija. Kajti beseda, to je treba vedeti, je živo bitje, je zapisal francoski pisec Victor Hugo. Sedaj vabim na oder županjo občine Ljutomer, gospod Olga Karba. Now, I would like to present Mrs. Olga Karba, the mayoress of Ljutomer. Spoštovani gospod predsednik, dragi gostje, dame in gospodje, dobrodošli v Ljutomeru, v enem najbolj šarmantnih kotičkov Slovenije, z bogato tradicijo kakovosti življenja ter odnosom do narave in sočloveka. Dogodek, okrog katerega smo se danes zbrali, se na prvi pogled zdi kot še eno prijetno druženje mladih iz celega sveta, na katerem se podeli glavna nagrada tistemu, ki se najbolj prereka.
vendar nič ne bi moglo biti dlje od resnice. Namreč prihodnost ni nekaj, kar je povsem znano, predvidljivo in že vnaprej določeno. Prihodnost bo to, kar iz nje naredijo tisti, ki se nekako znajdejo na potezi, da poskušajo določiti smer razvoja dogodkov. Danes ste tukaj kot izjemni in nadarjeni dijaki, vendar zelo kmalu boste na potezi, da odločate o prihodnosti. Saj vem, če bi mi kdo to povedal, ko sem bila v srednji šoli, bi se verjetno smejala. A 20 let pozneje se pogosto znajdem na preizkušnji, ki jo prvič ne morem rešiti sama in še manj z govorjenjem v prazno. Rešitve so možne le v sodelovanju, dialogu, torej z pravimi idejami, ki pa so uspešne le takrat, ko nam jih uspe prenesti v glave drugih. Zato je ta dogodek dragocena priložnost, da spoznate nove prijatelje, vadite kakovosten dialog ter spoštljiv odnos do sogovornikov, s katerimi ne hodite po robu žaljivega prerekanja, ampak si izmenjujete konstruktivne argumente. Čeprav so spoštovanje, integriteta in moč argumenta dolgočasni koncepti, ko si v srednji šoli, so to nedvomno ključna orodja za srečno prihodnost. In to je naš skupni cilj, kateremu boste zelo kmalu, prav tudi vi, prispevali največ. Želim vam prijetno bivanje v Ljutomeru in veliko uspehov. Hvala lepa. Za pojmovanje si nocoj drgavel bo, da dosti vina bi bilo, želim srčno. Ne bi naj počakal vsaj nekaj kratkih dni, naj vino trud poblaža, delo in skrbi. Ne bi naj počakal vsaj nekaj kratkih dni, naj vino trud poblaža, delo in skrbi. Kozarček starega, izpijmo si do dna, da delo bolj od rok nam vsem bo šlo lahko. Saj zopet novega bo sodi do vrha, čeprav ga rad imam na srčno ragada. Nadvse ponosni smo, da je danes s svojim obiskom počastil nas tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Gospod predsednik, vljudno vas vabim, da nagovorite zbrano občinstvo. Mister Pahor, Gospa županja, gospod ravnatelj, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Dear Mayoress, other honorable guests, dear headmaster, Ker sem jaz prišel poslušati vas in ne vi mene, bi rad dal samo za pokušino dve moje ugotovitvi iz četrtstoletne politične prakse debatiranja. because I'm here to listen to you and I'm not here so that you would listen to me, I would just like to give you two things I've discovered during my 4 decades of political life. Najprej, verjetno na presenečenje nekaterih, mogoče celo večine, ne verjamem, da obstojijo dobri in slabi govorniki. You might be surprised, maybe most of you will be surprised. I do not believe that there are good or bad speakers. Obstojijo iskreni in neiskreni govorniki. There are those who are honest and those who are dishonest. V svoji karieri sem imel priložnost poslušati veliko ljudi, ki so bili zelo nerodni pri svojem izražanju. During my career, I had the opportunity to listen to a lot of people who were not really good with words.
vendar so govorili s tako izrazito strastjo in so tako dali vedeti, da verjamejo v svoje besede, da so pustili name izjemen vtis. But they spoke with such passion and they left the impression that they so believed in their words that they left an impression on me. Uspelo jim je, da so me prepričali. They managed to convince me. Na drugi strani sem imel priložnost slišati številne govornike, ki so se ponašali v svojih govorih številnimi retoričnimi sposobnostmi. On the other hand, I had the opportunity to listen to a lot of speakers who relied on rhetorics during their speeches. V formalnem smislu je bil njihov govor čist, skoraj imeniten. In this formal sense, their speeches were clear, almost brilliant. Ampak ker niso verjeli v tisto, kar govorijo, ni bilo v govoru nobene strasti in tudi med večino občinstva niso pustili nobene sledi. But because they didn't believe in what they were saying, there was no passion in their speeches, and therefore they left no impression on the audience. Druga stvar, ki sem jo bil spoznal v svoji karieri glede političnega debatiranja, pa naslednje. The second thing I discovered during my career in terms of speaking is the following. Ni nepomembno, da se kljub temu trudimo učiti govoriti in debatirati. It is important that we learn how to speak, how to debate. Zlasti, če debatiramo iskreno in strastjo. Especially if we debate with honesty and passion. Vsi smo samo ljudje in strast in iskrenost nas lahko tudi zanese. We are, after all people, and we can sometimes be carried away with passion and with honesty. In sem in tja se lahko zgodi, da tistemu, ki so namenjene kritične besede, tistemu, ki misli drugače od nas, rečemo nekaj žaljivega, kar ga lahko prizadene. It can sometimes happen that we would say something that might offend the person that we are speaking to, the person to whom our critical remarks are addressed. Pred 15 leti sem prevzel vodenje državnega zbora in 4 leta usmerjal zahtevno parlamentarno debato. 15 years ago, I overtook the presidency of the National Assembly, and the 4 years I spent directing the difficult discussions that take place there. Dostikrat je prišlo do ugovorov strani poslancev na tistega, ki je nastopil, češ, da je bil v govoru do njih žaljiv. There were often objectives raised by the deputy saying that the person speaking somehow insulted them. Govornik pa je govoril, da ni bil žaljiv in da ni hotel biti žaljiv. The speaker said that he didn't want to insult them, that this wasn't his intention. Za svoj uspeh predsedovanja parlamentu sem takrat štel, da smo dosegli standard, po katerem se je bil opravičil vsak govornik, ki je izrekel nekaj, kar bi nekdo drug, komu so bile namenjene te besede, utegnil šteti za žaljiv. I see one of the successes of that period in my life, the fact that we adopted a standard, that everybody who might have said something that could be perceived as insulting for the person that his words were addressed to, apologized. Če torej sklenem, v nekem smislu torej retorika obvladovanje strasti, da tisto, kar sveto verjameš, poveš na način, da bo prepričljivo, hkrati pa ne bo žaljivo za tiste, ki ti nočejo ali ne želijo verjeti. In short, rhetoric seems to be the management of your passions. So saying what you believe in a way that's going to be convincing and that's not going to insult the people that your words are addressed to. Well, it is a privilege and an honor to welcome you to Slovenia, and I wish you a good debate. Thank you.